گرو آب در باز بون از لومازی ایرو از بونه بیکس مرن و جیان سر من خمار دلزم آویت من حبسا اوینا مزن سرکفتن جیان جی جبوتا دیاره تکچوینا مرن جی جبوتا قربانه شانوگری دستپیکا شهرستانی مرواتیه. راهبین چاق دستپیکی دماره و رسمی آینی بریواد برن وکی مروین شانوگر هزرو بیرین اولی در باسی جواکی دکرن. لسروی بنگهی شانو ببو نشان شهرستانی شانشینین پیشکتی. وجبوی جدهات گوتن. بدامن شانو اکی باش دا بدمتا ملت اکی روشن کری. در نامه دا امی یک جستونین شانویا کردین سویتا بری بوا بدن ناس کرن. نوع من رسمی بجن جانگویان شالوا مرازویچ یعنی اول هنکی به قیدی سوویتی تا چی کرن و هنکی ارمنی ناودانه اوه که رنگی که ارمنی ناودانه بجن نوع من هنری شالیکو بیکس ولی بخواستم بلکه از بگویرم نکو شالیکو بیکس چونکه شالیکو بخوجی نوکی گرجیه شالیکو نیری نکمین های بکن شیر بیکس شیر نایوی معنی واقعی شیر یعنی چی نه شیر چرا شیر وقتی اوقات استرولوژی هستن بخو از ماه شیر دارم. شالیکوش مالباته کی کوچور بوده و کمی کردن سویتا بره کره هنوان جکارسی درجبونه حتی سویته. مالبات شالیکو لارمنستانه گنده چارجری سه بچی وارد به. لکوچوری کردان نراوسته. اوه جاره مالبات شالیکو خودگیهین گرجستانه و لباجار تربیسه دمینن. دروژا 5/8/1956 شانوگر کرد شالیکوی مراس جدایی کتبه. و دتمنه که بچوک تا حسکرن آوی جهنه را دبه و دکه پارچه که جهزر و رامانین خواه. من سالا 8 سالی 9 سالی هنگی با چخواست دیمه بیراخا من سینما هست کر من پر هست کر سینما جرجرا امبیجن از تن دمان من خراب اشق فیت خست و خیال خوبا دچون مدگو از سینما دامه وک آرتیستا کی من یعنی هنگی با خواستم بگم هنگی با من پر حزد کر سینمای و مگل زوجی دست بکر نویسار یعنی سناریو راست هنگی نویسار من هنگی ام بگم قیمت وامت نبود نه نویسار زاروتی بود چه لم من خود جربم من دنویسی مرا گفتم بکر نتشتک کارو تونه قیمتی تونه لم دنویسی من دنویسی بس سال کتنا ورته داد سال 1972 و 1975 دبستان استودیو دا هندبه و 1974 78 دشانوی روسی دا لباجار تیلویته دخینه. بخت ممرانه بابا بوگت خلقه سوی حدسا ایوارش خلی مال دکر لو دوسکه دامن سویجی موزا دایته شبقش مال درته ایواره نبخیر تیمال حتی روزایی رو نمه کل ششتن آیو دیدیه نمه ما تمس کرن آیو دیدیه از خدا نیرم جینار آده نیرم سنزک مایده نیم بسخطت
ناوت چیه؟ بیا چند سالی؟ 1936 چند سالی؟ 1936 کامل دلال من کام فهم کر اوا شیرا درقا سرهاته و حسکرناته فهمداریه هم جی وقتا که جهال بون نجی شیر داوید نصر اوی نخواه گوا چلک دکرنا مرینی گوا مریشک دکرنا قرطینی دبو کشا آوا گوله دبو خوشا آگره دلا اون 16-17 سالی أنا من بريال بيت ريال من غوري سينما هناكي أستنجا هناكي نه حسابو از مخجربان ایده آلی تیاتر أستنجا سينما هناكي برسي نابنتاوي جديدة هبون أم بيجن برسي ملاتي هبون راست سوویت دا ام بیشن برسمی دموکراتی هبو سوسیالیسم هبو هر کس وک هبو نظام چه لی دیساجی وشرتی ام بیشن از گرجستان بومه مزن بومه گرج خخا حقا زوز و بدل و جان ملت باشقه قبول ندکر به رنگیجی اساجی ورس شالیکو به کس تنا ولات خودش جیان ناکه لحزرین وی دکوین لیکولین اکی لسر گلی بی دابده ناسکرن و خوشی بده ناسین جبو وی جی ریا هنری جخورا دکی آرمانچ هرچنده دما سویته نکوکیه کی رگیزی لبر چاو نبو لگلین وکی گرچ و روس در وی سیستمی برنگه کی و شرطی بکاردانین و جبر ویجی شالیکو به کس نکاری بو آرمان جاخوا یا سینمای پیک بینه. لی هیوین خواه نبری و بری خواه داشانوی و کاری جی پنجره را خوی خد درده پیشانوی. ایدی نهرین من جرکی من خواست واقعی از من دی پروبلم ملت خود دید من دی بچه کی دنه نزد کر سینما تئاتر بچه کی هنه کی جرا کی ماین راکورس کردن نزد کر جبر بجی هنه کی پلان من چه دبون متقول ها چرا ام بجن ملت باشقه خواه لیستو ککنینه اواجی سیاسی که راسته اواجی ام بجن هینگرنه که چرا ملت باشقه دکارن پروبلم ملت خواه پیش دا بینن پرسی ملت خواه پیش دا بینن امجید خوازن چیه گرکی امجید اینه که پرسی ملت خواه پیش دا بینن نه تو سفزم به واقع شاعر اصلا نانویس تو ها باشه تو بجی برپی آجا تسر گلی من قل بشارتن بن شمیکا من نه آدا باشی نه نه کره من خورا هیم به تو خورا ناب من گوره اما سپیه بله سپیه پاکه اون هشتی دبینن او دبهن باشه اون دویزن فرمان نه یکی باشه او ظلم کاره آشا لیویانه باشه
پرچه که رشی کرد که دانه برمن تو بیناموسیز خوازه من بده بار کنه که اوه سپیه پیجا بدنه حساب خود چه رشه ببورینه که فرمون لتونه راستی چه؟ ببخشینه متغاز بگو تا از راست سرخ نبومه لتزانی وقتی یه بیسره وقت نکارن گاوه خمره باشون مثلا من از کتمه استودیو کی لور من دست بکر خواندن آخوا استودیو تیاتروی یا گرجال گرجال چه خودی گرج بون لی روسی یا روسا بو ام بیشن سیستم هایی روسی بو پشتی استودیوی ام بیشن از درباسی سر مکتب تیاتروی بوم او استوديو تبع زكي تاش قصة درمان اوی در سال که از من پاشیوی از درباسی سر مکتب تیاتروی بوم جو در یعنی اونا هوا گریدای ندیسا نه چه از بجم ریگه لکن اونا گیش که هوا گریدای نه یعنی جو داری از دی درباسی رسمی تیاتروی بوم مکتب تیاتروی بوم نه انستیتوت مکتب تیاتروی بوم چونکه سال هفته چهار دا از مخجر بند از بکرم انستیتوت تیاتروی لی دیسا ره برمن هاتا گرتن ویچاخی از مجبور بوم دیسا یعنی دوره و هر کلکه و چاقی شد در بازدم اکاتم ویچاخی ماموستای من ینوکاشویلی آناتولی رافایلویچ اوی گروپ توف کرده او از تبیوی یعنی 4 ساله از من خواند تیاتروی دا مکتب تیاتروی دا هنگاو به هنگاو ماموستا شالیکو کلم و استنگیان ده هلوشیله و دست به دامزراندن آشانویا کردی دکه هرچنده دست بکه که لواز بیجی نبونا اکتورکی کردی پروفیسیونال ناو آستنگ همبر هنرمندکی راستقینه کود دخوازه چاندا گلی خواه بده جیان کرن شانویا کردی هات دامزراندن و کاری بدمکی کرد دا خوابیخ ناو دلی کردین لتلویسی و هاویلدوری بی آره کلتورا ملت تلویسی دا کردستانیت دا اکتشکی پری گرینگی بو مای راستی بیجه وشاخی مراز اوسوا بو در پسر تیاتری بو آلماس بو کرم بو نوازافه بو دیره وشاخی کلیتیوه که پری گر ای پروفیشنال تو چکرین بو از نیرونم اوه آقا سا در باز بیه زاف از چون مربیه بخواد کردم چون او تیاتر تمام iz bira van roja dikam van salat kırma. Disa Vera deşe Vera Ne vera Ne Bekle dere deşe Jeri Gider. Çok amin. Çok amin ya. Zanovi çaxi sal Sovyet beri da ambijin tişte essa pir muhim bu sava gelime. Hadi çok anlamama da pir van çaxaji dembeja bun sazband ha bun komik goran da şey bu tiyatr madem kara beje despeke ke لكن هبولت دفران نبونه بو شاخي شاليكونا gelene da taybati kurdin tilbisi hata haskırın çünkü serxalata xabaş sakini o avi o tiyatrin vak خاصی نبوکو خاصی سنجو هزار یک گونه زاوج دور هنک تیاتر نوی تیاتر ویشتی نبیرم دا یعنی جنگ جیسه سکیچ مانی اوی چکرن uçakı zira video tane bu بیشتر تکاری بکشند هر مالا که وان سالی دست بکره و ویدیوش تنه بو یدی سعاده مریا دبیست کو تیاتر شالیکو جتیبتی شالیکو تیرا رونا خا دلیزه
جار هبو قلوب دا جوجي تنبو Ji bo damezrandina şanoya Kurdî jinên Kurd rolekî giring dibînin. Herçende civaka Kurdî li ku derê jî çanda derevegatiyê bi xwe re dide jiyan kirin û ev dibe sedema nepêşketina jinan di varê huner da. Li çend jinên pêşever banastengiya hildidin û gula diçînin serdepê şanoya Kurdî. Bêjim heta hingê min teatrê de tiştî kar nekiribû, ne jî zanibû. Di sê cara se diçûm teatrê de hatim. Ji cînarê me, birê cînarê me daha rast Keremî Miras. Ewî ew dihate mala birê xwe diçû. Nasya me paşî da tevşalî bû bo teatrê da dixebite. Dixwazin kîno sînema stûdyoya Kurda vekin. Rêja wekî dikarî alîkarî bide me. Min jî got wekî tiştekî ez bêjim tiştekî jî başer nakim, fehm nakim. Wekî min fehm kir ez ê serçava çira jî alîkarî bidim. Em hatin hingê çi sînema Kurdê erê. Paşê ya tiştek bêjim çê nebû sînemayê de. Ve Şaliko û Kerem hingê min ça berkaşî tiyatra Kurdî kirin. Em got bilêrim çûm çend cara çûm hatim. Wê derê wesa dest pê kir wekî bêjim tiyatrê de. Naka bibihên, ez çi dixwazim vera bêjim? Ez aqasî guh didim evê, ez nûpriyama dîn dibim. Xuşkin û biran û hûn vira tiştekî biçûk nadine ser hesabê xwe. Derecê asa tarîqê de gele car diqewime. Tarîqê de tiştî ha derece aldı kavuk me. Ez rast dibêjim ne? Erê ez rast dibêjim. Naka, em badiye bu hevra ketine civatê. Civatê ne? Erê civatê. Keleş rast e. Çar rast e. Na hemit. Seva iyi ku em bêjin tiyatro saz dikirin. Ji bo wan pirsa kulfet, pirsa jina pir çetin bû. Pir çetin bû çünkü gelek astengê wan hebûn. Gelek mirovê ku pêşiya wan digirt ew hebûn. Em bêjin vira pirsa xêrxwazî û xêrnexwazî jî nîne. Vira pirsa em bêjin hinekî pajdamayî ye. Pajdamayî ye û fikrên kevnarin. Ji bo vê yekê jî belkî xênî almastê gulçera û siv û em bêjin kulîlka çêderbûşî xênî wan gelekî din jî dixwazin. Hemûkî xênî wan din jî hebûn, wan ra jî asteng